Regina Celi, lecare, alleluia. Fiatue meroisti portare, alleluia. Resurrectio
Atzo gauean, Pasko gaubela santua ospatzean entzun genuen, evangelio mezua oihartzun bezala ari da oraindik. Ez dago hemen, piztu da. Kristo bizi dela gogoratzen digu, gugatik piztua izan dela. Hori dela evangelio ororen muina, Jainkoak baietz esan dio bere semearen eskaintzari, eta heriotza desegina geratu da betiko. Jesus piztua gure artean dugula, ospa dezagun pozez eukaristia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Invoquemos, queridos hermanos, la bendición de Dios nuestro Padre, para que esta agua que va a ser derramada sobre nosotros nos refuerce la gracia del bautismo, por el cual hemos sido sumergidos en la muerte redentora del Señor, para resucitar con Él a una vida nueva. Jainko algustiduna,
garbi gaitzala geure pekatutik eta eukaristionen bidez, bere reinuko mailan jartzeko gai egin gaitzala. Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, egun honetan, heriotza garaitu duen zure seme bakarraren bidez, betiereko biziaren ateak zabaldu dizkiguzu. Egizu, geure jaunaren piztuerako festaburua ospatzen degunok, zure espirituak eraberriturik, biziaren argia piztu gaitezela. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Errege bizibeizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea. Después del bautismo que predicó Juan, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos.
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hau da eguna jaunak eginean, gure posata, gure atseginean. Hau da eguna jaunak eginean, gure maitasuna betikoa. Jaunaren eskuinak nau altxatu, jaunaren eskuina bizkor da jokatu. Ilez, baino bizi naiz egingo, jaunaren eginak niko ju egingo. San Pablo apostoluak Korintorrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, ez aldakizue legami apur batek ore guztia arrotzen duela? Baster ezazue legamia zaharra eta izan ore berri legamiagako Pasko ogiak bezala. Izan ere horixe zarete, Kristo gure Pasko bildotza opari eskaini izan denez gero. Ospa dezagun beraz, Pasko jaia, ez legamia zaharrarekin, pekatuzko eta gaiztekeriazko legamiarekin, legamiagabeko Pasko ogiakin baizik. Hau da, bihotz garbitasunez eta egiaz. Jaunak, esana. Eskerrak zuri, jauna. Gure Pasko bildotzea, ospa dezagun beraz jaunaren gon. Aleluia, 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 Jauna zoekin eta zuen espirituarekin. Jesucristoren evangelioa
San Juanen liburutik. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido la Escritura, que el que había de resucitar de entre los muertos. Jauna que sana, es que de maiteok, Juan eta Pedro korrikan joaten dira Jesusen gorputzaren bila. Ez dute aurkitzen. Juan gaztea, Pedro edadetua. Bat lehenago sartzen da Jesusen misterioan, sepulkro horretan, bestea gaztea geroago. Baina biak sartzen dira. Biak ikusten dute miraria eta sinistu egiten dute. Bian biziak aldatu dira. Jesusen piztueraren ondorioz. Jesus pizten da. Eta piztuera horrek gure bizia ikutzen du. Naiz eta askotan edo gehienetan ez ezerre sumatu kanpotik, piztueraren horren ondorioak geure barruan sentitzen ditugu, bizitzen ditugu. Baina batzutan edo askotan gaude kanpoan gertatzen dan gauzein pendiente. Eta horretxegatik ez gera konturatzen geure barruan zer pasatzen dan. Jesucristo resucita en el día de hoy. Y muchas veces pensamos que la resurrección es algo ajeno a nuestras vidas. Y no tenemos nada más interior y nuestro que la resurrección de Jesucristo. Porque aquella resurrección de Jesucristo que aconteció hace 2000 años, más o menos, hoy se hace vigente en nuestras vidas. Porque Dios, con aquella resurrección, nos ha querido hacer partícipe de la vida eterna. Por eso nos invita a que hoy, a través de esta resurrección, haya un antes y un después en nuestra vida. Ezin gara leno bezala bizi. Pekatuaren menpe bizi. Geure ereduaren menpe bizi. Jainkoa dugu.
Eta jainkon horrek piztu da gaurko egunean. Eta piztuera horrek ematen digugutako bakoitzari betiko bizia. Baina betiko bizi horrek geure esku dago hartzea edo ez hartzea. Simon, Pedro eta Juan egin zuten bezala. Sartuko naiz hilobira, sartuko naiz Jesusen misterioa, sartuko naiz Jesusen maitasun horretara, edo kanpoan geldituko naiz eta ez dut misterio hortaz biziko eta ez naiz sinistuna izango. Hor dago koska, Hor dago geure askatasuna. Hor dago geuk hartu berdegun, gaur egunez, hartu berdeun erabakirik haundiena eta importanteena. Las decisiones son importantes en la vida, pero hay decisiones que se quedan aquí y hay decisiones que condicionan nuestro futuro y nuestro bienestar. Y una de las decisiones que condicionan nuestro futuro, nuestro bienestar en el ahora y en el mañana es la de aceptar el amor redentor de Cristo en nuestras vidas. Se nos hace difícil, pero tenemos que asumir una cosa, que por un lado no somos perfectos, que por otro lado no somos Dios y que por consecuencia necesitamos de alguien. Ese alguien es alguien superior a nosotros, que nos ama por encima de los intereses del mundo, por encima de los intereses suyos, que nos ama sin razón, porque ama desde la verdad del corazón. Hoy le pedimos al Señor que entremos en ese misterio del sepulcro, aun no sabiendo lo que ha acontecido y cómo ha acontecido, de la misma manera que los discípulos Pedro y Juan no sabían lo que había pasado, pero sabían que Cristo había resucitado. Por lo tanto, tan solo hay que pasar de esa incredulidad a esa credulidad para ver grandes maravillas en nuestra vida, para ver grandes toques del Señor en nuestra vida y en nuestra cotidianidad. Que hoy, cuando salgamos de la parroquia, seamos personas nuevas, que el amor suyo nos transforme y que vivamos ya desde hoy la resurrección que un día viviremos en nuestro alma y en nuestro cuerpo. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jauna, Sinisten dut jainko aital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Bergina geindik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernutar jetxi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainko aital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut jauna, Jaunaren piztuera santu eta bizi emailearen posez, geure gogo bihotzak eraberriturik,
egiegun otoitz jaunari. Kristori eskadezaiogun bere baitasunez, eman diezaiela zoriona, poza eta alaitasuna bere garaipena ospatzen dutenei. Egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko betiren beti. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre la resurrección de Cristo y se comparta este don con los pobres y los que sufren. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestuko betiren beti. Kristori eskadezaiogun alai dezala oraindik bere garaipena ezagutzen ez duten gizakiak, eta evangelioaren bidez postu ditzala herri guztiak. Egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko betiren beti. Por todas las hermanas y hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestuko betiren beti. Jesukristo gure jauna, zure piztueranen egun honetan eskatzen dizugu, entzun ditzazula geure otoitzak eta zabal dezazula zeure errukia, zure piztueran itxaropena jartzen duten herri honengan. Errege bizi baizera, ileskor eta intxatxu, gizaldi eta gizalde guztietan. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean,
Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Pasko pozez eskaintzen dizugu jauna sakrifizio hau, honek sortzen baitu eta janaritzen harrigarriro zeure Eliza, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun haundi hori beti goreztea. Baina poza handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa, hila eta eskaina izen den egun aldi honetan. Bera da munduko pekatua kendu duen egiazko bildotxa. Bere eriotzaz, geure eriotza ezereztu, eta bere piztueraz, geure bizia berritu duena. Horregatik Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingero guztiek ere, horregatik dute beti eta beti zeure intzaren gorezpena kantatzen. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Hartzazu eta jan guztigo kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztigo kontatik, hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue gau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman duzun Miren Galarraga zeure zerbitzaria. Izan gogoan jauna baita ere, orain dela urtebete mundu honetatik zuregana eraman dituzun Manolo Ostolaza, Jesus Mari Aizpurua, Margari Uranga, Jose Mari Urruzuno eta Miren Manzisidor zeure zerbitzariak. Heriotzan zure semearekin bat egin dutenez gero, piztueren ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur oroitzen ditugun Ismael, Manzisidor Larrañaga familian hildako zenide guztiek, Juan Cruz, Sabina eta Jose Mari, Teodoro eta Joakina, Unax eta Esteban. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan, zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainkoa ital guztidun horri Espiritu Santuarekin bategan. Ospetaintza guztiak, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santo izan bedi zure izena, etorpen izure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala gure arnene. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupakia gurgunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen,
Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea. Eman batasuna, errek bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi zen hori zure. Alleluia.
Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, zaindu zure eliza maitasun handiz, Pasko sakramentu ez bizi berriturik, piztueraren argira iritsi dadin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta bedenkatzaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Amen. Zoazte jaunar. Zoazte jaunaren pakean. Jesus jauna, Alleluia. Zoregatik sortu dena, Alleluia. Ilobitik zutitu da, Alleluia. Christus aigo Jesus jauna, Alleluia. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, eskerrik asko ikerri organo jotzen ibilidan egun hauetan, korokide guztiek Agustin buru dutela eta batiz bat hemen liturgia mailan laguntzen ibilizaten guztiok. Eskerrik asko bihotz-bihotzez eta zuei ere bai, egun eder bat izan dezazuela eta jaunen lagun bi errelkar ikusten dugu.